Dragi moji, evo nas, dan 4. Trenutno smo napustili apartman i idemo prema lokaciji koja se zove Štrbački Buk. Tu ćemo se malo zadržati i onda nastavljamo naše putovanje prema Ljubuškom. To je naša treća destinacija, treći grad na ovom pohodu kroz Bosnu i Hercegovinu. Tako da ću vjerojatno snimati tu negdje malo put, kako se tu izgleda, snimati malo Štrbačku Buku. Šta je tamo, ne znamo ni mi, ali saznaćemo. Imamo još nekih 30 minuta tamo, mi se kaže ovdje da se nam učio jednostavno ti vodopad, tako da ćemo vidjeti danas i to. Otprilike u Bihaću možete dobro jesti ribu, gledati vodopade i uživati kraj nema. Prelep grad. Give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me a sign. If you want... I went to Štrbački Buk, all I got is the small seat. Stigli smo u nacionalni park Una, sada idemo prema vodopadima, odnosno prema Štrbačkom Buku. Išli smo na ulaz broj 3 i ulaz je 7 konvertibilnih maraka po osobi. To uključuje parking i to je prilike to. Morate se parkirati jer nam parking ima plato i dalje idete pješce. Tako da, evo dole se ljudi spremaju za rafting. To je to što se tiče Štrbačkog Buka, nacionalnog parka Una i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Sada se nastavlja put ka Hercegovini prema Ljubuškom. Čeka nas 4,5 sata minimalno vožnje, ne računajući otprilike pola sata ovdje. Tako da, sretno nam i vidimo se tamo. Baš kao što Balašević kaže, prvo frušat pa onda naput, tako i mi prvo smo stali da se dobro najedemo i onda ćemo lagano se Ljubuški. Onda smo neki restoran na putu sa
štrbačkog buka, jel da? Dobro, nisam fulala. Znači smo na neki restoran na un, tako da smo sjeli tu da pojedemo malo ribe i onda idemo lagano za Ljubuški. Tako da, evo, moji papugusi. Sad čekamo jelo i onda ćemo... Vrijeme je za polazak, Mirza će prvi voziti. Ja pošla kada jedem, imam problema sa pritiskom, odmah mi se spava, tako da će Mirza sada voziti, ja ću malo kunjati, odmarati i onda ću nakon prilike 2 sata, podijelili smo se 2 sata vožnje, on 2 sata vožnje ja i ako Bog da stićemo u Ljubuški. Vidimo se putem, vidimo se tamo. Stigli smo i do predivnog Livna. Nažalost nećemo ići u grad, samo prolazimo kroz njega, stali smo na pumpu da nasišemo goriva. Sada će Mirza biti navigacija, a ja ću voziti do Ljubuškog, čekajmo da se vratimo niz marketa. I onda lagano krećemo. Ja sam malo odspavala, mislim da je to vidljivo. Spavala sam možda ovako 20 minuta, baš sam ovo lijepo polušačarla. Mama me proburla, ali samo sam tamo bila sam malo otozvolim i da mogu s mirom voziti, da se ne bandači cijelim putem. Divno je predivno. Ovaj dio kad smo išli prema Livnu gore, od ozgo prema dole, zaista smo baš potrefili savršen trenutak za posmatranje okolice Livna, znači zlatni sat, ono, kao sreće smo mogli negdje da stanemo da napravimo neke fotografije. To može drugi put. Stigli smo napokon u Ljubuški, nakon duge vožnje. Ja nisam nikako vozila, brat se žrtvovao za nas, za mene i voze cijelim putem. Tako da do sutra, dragi moji, lako noć.